Dr. Kisengkon ubadai MP Lok Sabha na Parti VPP. Ulalaj banyak kendu yu ubah Nitin Jairam ubadai Union Minister Road Transport and Highway harankaru bat kajing tho ban ujor Menteri ka Sarkar Preng hakawede bat kajing long jingman ka surok NH6 lane ka surok highway kabayat lengba ka surok Meghalaya Shedu Assam Tripura bat Mizoram. Hakachiti Dr. Kisengkon ulaya turu Bakane ka surok kelapinya soru baki kato katne ki benta ki bapau jong syate lamingi ki bakentup ika Jorabat Shillong Jowai Silchar Aizawl Agartala ke bapoi lane kot Shedu India Myanmar border. Hakane ka chiti lo ongru ba ke benta juga surok ke baha papo ke East Janjahel District kala julor bun kamtam haki benta juga surok na Jowai Syarata Shira kebala pensok saat ikinong leit nongwan kamtam haka poryur keba penlong ikinong leit nongwan ban sakut ketika surok na kisngi berkene ka jing sniu juga ketika surok kala ne menta la kato kane snam kebala shimru ya ke jing embryo Shushu hak ketika citi na kaliang uni UMP ula buru ke jing kerpat na menteri badai kemi ikarut transport and highway ka Sarkar Preng baude ban lei halor kane kamat